more. And then the Uber who said, I put some tomato and I pay for the tomato. Say, wait, we're not to be to it. We're not to be to it. Say, someone pick us a casa and data. Munim de Yamamwa, and come up free. Come up free. Na come up free. Na come up free. Check, why are they? Check, agree with me. Check. Mubwa. Nana tutu da. Tuba ina. Muwai. Mumla. Ana mutane. Adena mutane mumle. Sufi umedura. Ewa. Opete o maso neso. Wona mframa mu no anya ba bia nyina sa maso neso. Ewa. Nana tutu jago. Tetanate, I'm a yapping pump. And yet, dear, put your man support to a Piazza Macumadico and then I can't really put. Then I was saying, no wine, so we need to pierce you. What's another? And I'm a banner below me banner before me banner into Boissy. Oh, few was a seer. Papamu, and yet, make up on set more and yet, Papa Mormon and say, catch it out. You mamma, the show was. I'm a white young man, and I'm a walk on me, and I'm no one young chow in the say. I want on dear, but Jibby, I can tell so come and then Sabaya, catch it. A branch and say, buy a near belly. Ain't a down or best sign a free chino, so I don't know a branch and a better. No palms up by our power and free, a branch energy. And that's our power one in our bunch. Nipanyo, Nipanyo, Sunipa, Nipa baby, yo. Fadi video trad down the mom and yasemwa asie. Me do for chance frefra busuani ni asa video dia se to say baby duru sa wo hwa abayifuo ni okonfo tutujagua direduru na yetuma mentoate wo bia kira ne catch power na cheso okonfo tutujagua defeat mama cheso defeat Gabasay ni oluma kaka ditete direduru no kwema de Agyeiwaa so pia ho life and kale ni nyane se de bofu eruti amafula furufu se na kwema de Agyeiwaa to 1 point pe okonfo tutujagua bread ho asie to the stand say aso ro potumi ko woni bi direduru ne chese tumi bi si tumi bio na kwema de Agyeiwaa ma catch okonfo tutujagua assignment say Eko kan check say aye case mama party ni Adwoa say na yale na wo yale ni Adwoa dim hu bi na Adwoa ye bayifo na aye case hu beto na gisa Adwoa say free na chi wo ya for the why story bi anu de what na de duru no me pese wo nya bere na wo jibe follow story mama wate me pese makamu se me bi na choba mi no mi ariamo ye hedi entia ama me kasa Nana tututegu. Eda na aso no, ebre na so. Ebre na so. Enu ti na ona na no masa bai. Ye me na me ton sa frɛ wo mo. Emire bi ye hye wo mo da so mo ko na me ka me ton sa frɛ wo mo. Na so mo ba se de tie bia no. Ye behwe ne ama yade no. Na yaresa no aye ne dia. Enu ti no mo wa ha.
Minua no madehiem. Menana. Said me kind mrebi no. E ka se mo mpim achi kakra. Na me akasa meto nsa afre mo. Na asama eda ho no. Enya den e manananom. Ni nyina ni se. Ode afo tujego mate ase se. Yenya bra tene fa ni trafia ha. Brate keke ya gina tra efia ha ahye no enansia no ama ne ho ato no na ye hye ne ma ne ho to ne wi a na atie no se de me kan dada no de wo bia no ye ne matena ase aka na asem wo Therefore, kasana wakwa mitie. Asema wo nie. Attack abame so. Attack eye attack mu attack. Se me ka attack what ase. Akon anase kon no mpeso mo ne me kon no. Eden. Eso mo akasa munim se eye ye kro ye tisu yi tumi bia ni ho a eso tell tumi iso tell ya for tumi ko a it said amakase mesa abrate keke ale ne de mesa ne ya de mo kama kuma to mo yem iti de tie ne se me ma mo de nakọ nyama nkase metutu anamon na ma ba fie ho fa abrante keke enkom fie ho na me ye djuma ti me kita ho die nyina wi a me ba me ahwe de wo no so odefo wedi e ba wa no ase da yo twedi ampo madaroma enne de mo ni muti se de tie na mo fa so sa fie ni wo ni mo so ni mo boko ma me bra bebo ano Munyane kakanta krao. Munyane kakanta krawai. Boko. Yako tukijagu. Kakla. Come. Yes. Hey. I'm on the Now kasa na kasa wa na wo ye wadwuma nyina ya hu keni kwase wubusa die ti na wubusa masa me ba me sia ba ne boko masa umi Mini baby amufiri Mini baby amufiri Maso ode yan o pese mo hwe se de 2 minutes e ana o pese mo se de 2 minutes anya ma me kan tell wona waso ode ne ya babo ukoko wa fire sam anya oyo na wo pese wo kye se nya wo pe na wo baye anu ti ya baba che wo se wo tumi no swa Mimi tumi swa udi adanse se kroma tumi bia eniwa ese na na tutujagu tumi na minim se bo amaba no maba mesuma ekado na mitina ha twem minim se mo ba ana meso me twem o ene na wo be hu se aposom tumi ko na baifo tumi ko Che we na tubi to e ha
Che, se mon peka sa kasa na deda. Munim de yama mo a, aka mo firi ha. Aka mo firi ha. Mo, na aka mo firi akọ. Na aka mo firi akọ. Che, oyere. Mo yere. Che, agrebe mu di. Che. Mubua. Nana tutu da. Tuma ina. Muwai. Mumla. Arana mujane. Adena mujane mumla. Sufri madura. Ewa. O pede o maso neso. Wona mframa mu no anya ba bia nyina sa maso neso. Ewa. Nana tutu jago. Tetenate ama ya pempam. Ene edi akosia mansa akotu afiase ama komade ko ba na nka nya dokno ken mama. Na ka de ani ko biti. Na nka wo se ne hwan so woni ni be di asi. Ana me ba ni biro me ba ni boko me ba ni ntubu asie. Ah, odefo. Ana. Me ka chira o se me ba. Me tuwofo. Se ma bofo. Shawiye. Ani asem na waji atali wani asem. Me tuwofo. Mawi mebusa wo doso emu di an. Abofra na ne ho atutu akura kankan na waji na tena ofie ho no. Ono ho asem na meke. Usa o ya abofra ntime de ho achew. Niemom kakra me waye ama me ne se ko ofie ho sesi a. Ko pamu wo mo. Enya di. Me ko pamu no. Se mo enya di. Ko pamu wo mo ne se me ka akira wo. Djuma me de hye wo sa. Ama waye ama me bo ato me yam na me de wo nya chawo ne se. Kwa abaya na wo di ne chi. A wono de wa di bibia kankan so kam ne enne na mo. Sa abaya ka kire. Abrantia ne se abaya ne bayifo. Enti sa ada obesan afiri na chi no sa ada ne na abrantia ne ho beto. Na pam sa ababa wa ne free abrantia na chi. Ele sa wo kra wo bone ni nya fanche. Mawura bayifo e ba to asam kakra me bisa wo. O kire se me ko na me ko kan kire wura ne se onu mom na ya abrantia. Enya ne sa. Ema na maka kire wo. Sisi ya na. Na kwa be fa so ababa wa ne be san afra branche na chi no fa so kan wo mu nyina so fi o me ka kire o sisi ya. Mate. E say adwuma ne ye. Mate yo. Adofwe. Sonipa. Sujini pedio. Nipanyo. Sonipa. Nana me bo wa na ro ka. Nipa pedio. Nipanyo. Susujini pedi minu adofwe. Nani awujeni. Oh, we put the mentals. I'm say, yes, I'm unique. Oh, wait. The 10 say, what am I catching myself from Kakao? See this uncle. See a shiny digi to twitch. Because say, can be big kaka, and Kaibaya. No more than I'm fan of rain. You. Any address?
You're therefore. And then the answer of the fiend. Humanity is one more than one. Agyeiwaa, kakran. Boko. You know, your man is very young. Na muntie nkomo. Abrante keki. Se me gidi se ohoto wa ope. Bia so bie no a otiri fo asem pa koro. Na asem no pempen, wasi di pen. Se de tie na me ka se me ne mo won community na me se omomodin no ontwe fa wo mra na wo so fo aso e betie bi. Me gitum se me sawo yade e bi se obi o yare bi ahia yare sa ana me boa na o defo tutu jagun su de so do asem ba obomoden se obehwe no waje ama no nya ho to no fa ho na eye wuziri ana me wansamfuo bia me busa me dili sa opo wa yare sa de a abente keki sa brand ababa wo yo ti we ani san tiri wachi Nana, why do you want anymore? She ahanya nkoto. Ahanya so de me paucho. Ma sama America no minim de America. Na ababa we so bedi matinya. Keke me cat zao. Ababa wa we. Se obre ni mu ha wa me sin kasa mu. Obre bebre pe nyina no. Ye no ho le free ba. Me. Or therefore me. Why you pay for? Kaya. Adwoa. Kaya. Me. Mesremo. Me catch me dia to asane ade. Betimi na ko. Or therefore me ni be ade e friend be yi me ni ma de ko. Adwoa. Me nye be fo. O jematinyi me boa. Jeme kunya na wusa me. O jematinyi dia. Me ni woni asem bi aka. Mo fa wukunu na mo free mo bia. Me nko to dwe ku fo. Adwoa. Yale, but the kaka kono wan fia me boss. Me ma dey. They say me papa e di no kure papa. From day one, I know back kasa wona wo yem Adwoa. Okay. Me nya wo. Eni pa mo gini dia, mo se me mla se ni pa wo obeboa me no, ana wasa akọ. Yefuo bia ni ho a. Waka no credit, just wo Debi. Or therefore Adwoa, yano ma bacho de kina de. Adwoa. keke wo pa. e ba uncho kasa lebe no. Nana, where the medical agent wo why Adwoa. Ah, mo fa no ko. Fe mo famla why na. So, o se ona na yem no, o de so. Ke me da yo me yo mani. Mame. Sole, ne fa wo de sole ko. Ke. Adwoa me wan ha. Adwoa jani mu. Adwoa je mu nya sa me boss. Keke wo. Sole free me bent. Mame wai. Sole free bent ne sole. Nana. Adwoa, unso mi mukra na ka me. Na se se ka me dwi ni nya ye wo he. Ma pa to so me we na ta to me. E ka me dwi. Yo. Ma pa to so moment ya o. Ma pa to so moment ya o. Ya na se wa. Adwoa. Sabi akwasama. Mini mo she. Yesi abi bi ba tawa. Na free mu to ma am awo. Na susu sa. Pastor keke. Nana. Pastor. Nyame ya. Ma pa te nyame ya. Sajo. Atume, ka yamba, atume. Nyame ya. Me. Adwoa me nyankopon wa me so. Wonni mi ham mo de biara da. Ekokokokoko pa. Ibehu baby ade ni free. Ese maboto amwa asay at the same time my latitude and so far my supi se supimo ha and I was doing it and some no one after the other
ne trasi din ne tam twukuniti so wo hwa a comfort to jaguji to mu se wono de nko obedi dwuma kese etese bare na no nim se de aduro se nkofo wi omonye ba ko munye mienu emu omoye dom Queen Mother Agyeiwaa kasem bi to the extent se oso omonko na se de yire so pa omoso a onu amu beba enunti Gabasay eni oluman kaka de face go comfort to jagu o comfort to jagu aben ho to the extent se na komo punch na ntimi anya ne fiu so wo hwa omumie no to ya se komo pese omu defeat no de aduru wo pro ne ho no abrukusu omunya agu fom ti de aduru no omokọ ya hu se de aduru no ko ni mu ayede ya se Queen Mother na mu eba enunti Queen Mother ye din wo pie ho no oba na ne boafu enunti amafula afunfusi na oba ye no o comfort to jagu so ndiri no to the extent say o chere se na ko no kura o pedien wa ha anu nim sa baifo chairman ni nya onani akura keto yi enunti o comfort to jagu bize o be chere ne krache power se ne krache power no etisa no manu anko ba bia enunti chese Queen Mother Agyeiwaa soma agrada e bo ne pe enu anu no afede wa bre ne ho ase to the extent say aso no kura tumi edi tumi kura woni bi afede mate ase se tumi bi esine tumi bi wate na ahonfo kinye ebididi bi aki na assignment a wode ma no eno na eye me to the extent say se dia duru no edem papa mu ana ba se no amana ba to the extent say aba be ka kire ne se ne yale no opese ne ho to na Adwoa ene se o san free ne kina Adwoa ye baifo moment a wakasa asem ne kire no na minim sense san ye bi betimi aba oba be ka kire o mo pe hona na ni su start tata me na ye case so medu hu ya o baabi se moment no e fa baabi so enfiri no because se ne no ho akire na to the extent say o pe na hoto enu ti baabi a ne ye bone fa na nko comfort to jagu de na nko person o ye na afamu de bara nye yi ewi ase ne de di wachi ni nsan ya hoto de ahoto be ye ten se unsa be kedu wat se hwe baabi aduri se de duru amama ho twiri me se wo hwe the we situation ni the we asemnesi akoya aye case kase ni na amama de no ya adwe so ni mu wase enso mi mu na wo so mi mu pa na ade ne ka betwe na ye me ya na se de mama party so mi mu anya me ja ewiase we on situation bi timi to na wadofo pa nipa woboa na fei nipa chese woni ne kabo mama ye seba fan from ne mu ate pesa ali case lose confidence ni hope sisi ya woni mu amagidi na san badwo asobo san pa wo ye baifo na me papa kaye aye case me ka asem bi to resistance akira wo se Adwoa sai free wachi pe mu be ha na nkofo we omodo be ha na mama mo se wa wo papa wo sisi ni buofu hwa yaka de a wo tete ne wagina numa semadi na oma bibi ensi en kansem kiro se konfo ne se ne obehwe na ma ne ho ato afi de prekope wo se sa afa ne ko wo se hu se bibi asi na wo konfo ne kase emini bi ataka ba ne so ade si se sen na yare sa ne hefa de be fira ba na yare sai e wonyame nsem awurade de aduri de giso wo bam na de aduru no e de ntokwa kase na aba enitama bambu aba raho so munya makoba bi na afi ye do subu abo uko YouTube abo AY3CASE TV videos na yaye no e do so ne bu aya subscribe to sa channel no ati ye the new video bi aba on sa so betima ka bi uko YouTube ko na abo manu me TV na subscribe to sa channel no se na bi the new video bi aba on sa betima ka bi e ka wakoma se yi bi bu ana aya abo AY3CASE ni nyame so e be hirawo nemo wanya bi enyam waya aya hye video no na ma onu edu so ensanka bi na se die Timothy etie ye no at the same time sa so na dohwa ehwa be ye jan hye kina na nyame bu akina video wi e be ye se so tana e be ye yi jam peche preku empeche e ya simu nyaba ma